subscribe ka lebo hanyane hanyane re tla be re fitla hanyane re tla be re fitle ke la boraro nako ke 7 o'clock ke nako ya na ditoro bana beso ba tlo manolla ditoro tsa lona mara ke kopa le hlompheng phone ya hlomphuwa kopa le hlomphe la se sa hlomphe nna mara hlompha phone o ke se sendele message ka 12 ka poka 1 ka 3 miso so ke a le kopa bana beso kopa nyeno re dumela ka yona. It's either ke go khata taba ya ditoro a tsa tlo tiki etsa because a go re tlhopha ke batho ba ditoro o motho go patala for ditoro ke go ene ke go palo how send that toro ya how we the voice message voice note o try ka ba more into details o ska bo so re data mfike ke logile ntja e feta ke tlo itsebela ga 900 so ke a le bua bana beso ha re mo he ke la bogago ke manolla ditoro ke na le ditoro tse tharo fela ntle le tshenyo ya nako le tshenyo ya data motho wa pele toro ya teng e telele nyana ntate mofukeng hanyane fela ntate mofukeng ke logile mona ke logile e ka re ke haka mo ke leng teng ho na le difariki ka hare tse tsamayang fariki ena e nngwe palame ka hodima rufu ha ile ka hodima rufu e ka re ya rapela ba e bua maleme le ke sa le thole hore ke mofuta o feng wa leleme bana beso re ka ya kwa ra ya Durban ra ya Cape Town ra ya Limpopo ra ya kae fariki ke moleko haholo jwang e le moleko o romelwang ke batho so hombe ya logileng taba ya fariki haholo jwang hane ke mo hlapolela yona fariki ke moleko and o lla ka hore o ya renovate ntlo and ntlo ha e fele so ka puo e khutshwana hona le moleko o teng o setseng ka morao jwale moleko o nko ona o thibelang hore taba ya ntlo ya hao e skebe ya tswelella o skebe wa ya pele di etsa plan phamisa maoto tora bo bedi ke le nyana bana betso motho kuona o lora ke tozama o khutsufatsa fela motho kuona o lora a le ka hare ho masimo pila ke na masimo o kopana ka tse pedi dijana di lwantshana but e ka re batla o shapa ka tsena ka majo ba go hlaya bana ba mothea ha ke yana le etolla hae la masimo o kopana le ditsokotsane tsena di 4 di mweme mahlakoreng a mane kaofela di aema o yena so o re motho yena a ntse a tsamaya kopana le ditsokotsane tsena wa rapela a di khwefa ditsokotsane tsena ho nyamela se ka morao se ka righting ha re wa rapela ho nyamela se ka lefting ha ntse re ya pele ho na le se ho setise mwemeng ka pele jwalo hona mono ho se bile ho hlaya setsokotsane seo se fetoa motho wa ngwanyana ye re fumanang a ema ka pela hae so bana beso di ka tse le tsona di hlaya ka tsela ya moleko ye le hore re fumana ekare go na le meleko e tobaneng le yena ye lwantshanang ka boyona but e le hore ha se ntho e bonolo hore a ka e hlola batho o e hlola o tlo e hlola so masimo haholo ke mosebetsi kapo ke leeto la bophelo so motho ona leetong la hae go na le dintho tse ngata tse mo hlaelang jwalo ka motho re tla reng ha re uthiba ka mona go hlaya ka mona ha re uthiba ka mona go hlaya ka mona ha re batla go ya ka pele go na le ntho ye moemeng ka pele haholo moleko ona e le moleko wa motho wa mme ke motho wa mme ya emeng ka pela hae motho o nana
o dintho tsa hae tsa bophelo a se a kotula masimo ke mo re kotula teng a se a kotulwa ditholwana tsa molemo tsa bophelo gore bophelo bo kgone ho ya pele di utlwaetse ho na le ntho e thibang success ya hae ya boraro e le ntoro ya ho qetela ska lebala ke Mofokeng wa lona wa ka mehla di la boraro ka 7 o'clock re manolla ditoro ka 7 o'clock o senda message WhatsApp ka voice note so toro ya ho qetela motho ke yona o lo rata ba ya pudi jareteng ya hae pudi ena o e makalletse ha re o e makalletse pudi ena na o so hlaya khaitsedi ya hae ya pesa pudi ena na ka lesela le blue ha qeta o ya pesa ka re pudi le jwale ha re etse le bonolo mmae pudi ke toro ya badimo ska ne ke hlalosa ke toro ya badimo so hona le mosebetsi wa badimo o tlamehang ho ema hae ho lokisa lelapa leno ha wa kenya badimo jareteng ha wa behela badimo ka lelapa leno la hao ska o ntso tso dintho di ngata tse hlahang ka ho tsona 068 213 4374 nene building si residencia e Gauteng bana beso Gauteng pleke yo tweng ke vale ha o le vale ke Sebokeng ke zone 6 extension 5 ke hona mo ke fumane halani teng ka mehla le matsatsi TikTok o di tlo clip di teng Twitter ke Instagram ke teng WhatsApp ke teng bana le fitela kopa ke kopa le skela bana le bana o hlompha WhatsApp ya ka ho se jwalo le tla founela fela ena ke ara di call ya ditoro o se motho ya busy nna ma go ngoga toro ya ha o tla mo tsiri tsena so ke le bua bana beso ke le bua 068 ka mehla matsatsi ke le bua 4374 amen ke le bua